Ngatip ibaro jisu tanat bah banet sigi Jingkhawai. Kam tamlei da syakot sigi Jingkhawai. Jisu tanat bah ban pynkhreh ban penit tanat la dia. Bat ban thiet ken iki jing ai sko bah ban ai syakata ka yeng ke bakhot iki syakata ka Jingkhawai. Bat ka Potternet Gospel Media Ministries how ni usnamro. Ka pynkhreh ya ka wei ke Jingkhawai. Kani ke Jingkhawai pat ka compare ne ki wei pat ke Jingkhawai. Man hakani ke Jingkhawai pimdan kam ban wan rai ai. Hakani ke Jingkhawai pimdan kam ban thiet kanu ka gift. Handrai hakani ke Jingkhawai pinyo kalai ke gift. La ban oi nga ke gift iu pinyo. Hakani ke Jingkhawai gidan cibon ba kita. Ki jing ai sko ba la ni kata ke gift ba utrai jisu hikan ba ulapan kyrpang kyrpang namata jangpi. Namar kani ke Jingkhawai kamdei ke ulapan kyrpang da ki brio. Hari lapan kyrpang hi dau blai kyrpang tang namata jangpi. Hakani ke Jingkhawai pinyo ken kita ki gift. Kum ki kita ki gift la ban kali ki gift kilong. Pinyo ye ke jing penem. Pinyo ye ke jing penkhia. Pinyo ke jing pelat. Pinyo ke jing sup. Pinyo ke jing kiban. Ba piwan syakani ke jaka hakani ke Jingkhawai. Pindum mi Italy ngitip bakabor ke jong blai ke dan hakato ke jaka bantrei ya ki kamba bantrei ki kam ke jing penkhia bantrei ki kam ke jing penem ngatip babon na pedeng jopi piya lingba babon kum kita ke jing syam ke jing jopi handrei apa piwan syakani ke Jingkhawai pin mi kum ki brio ki bla Nongthymmai bor ki brio ki bla pansat bor ki brio ki bla yo khia ki brio ki bla yo ke jing penem ki brio ki badap daman sem bakhot ki ban let ken ki ban syakri yo blai bat kum ta ka Potternet Gospel Media Ministries ka pynkhreh kyrpang ya ke Jingkhawai nama tajong pi te kum tangi aware be khot sobha pi wan syakani ke Jingkhawai wan ken syakani ka jingshakri jong ka healing festival ka banlong nadu ka khandai trek hadu ka khatsan trek jong benai September jong news nam arajar pusau hang te hapo madan pulu second ground bat pila ban pet iki tarik bat iki poru ya ka banlong jeseng bat ngingat bangi kerman bangin yo iep iwe baro syakani ke healing festival te kum ta tip lam sikiweru ya wer lam kiweru ngat pynkhreh bha yala dia ngat ken bangin i pwp baro syakani ke Jingkhawai yo try jong ke jingsuk Jesus Christ undan rikat bat pi amen.